o le tautua le tatu sa mo TV talasi ma le tatu sa mo le tala ave ia so taitasi manuia tele o fai valo filima ai mai so lau tapo ina sa mo Fatal Batule. Fatal Fatule pa ia ma le malo se tatou atunuu i lenei TAEAO o tatou aulia i le alofa ma le agalelei o le atua ia e moni a upu o le pese lenei TAEAO faafetai iesu faafetai ia ona ua tele le alofa o le alii ia i tatou lenei foʻi ia sefou o tatou aulia e faapopo o loutou soifua ia ma sa matou o le vaivailega tailea o le sa tatou sa outou tofafā ma o matou lua e po ia ele mai loa po le ale tulaga e o ia pe tai o tai nei ia ma eu le alofa ma le agalelei o le atua le susulu matagofio le la ma ua foʻi le isi asofou tatou tagalu lue
ia mawhiawhia ai. Ia, o tātou proklame māsani TAEAO te tasi, TAEAO MANUIA ma le LOABAY. A tala whātu ina e tinam te māmatua o lo whai o nā papena o mā wana nei whasalonga mea tuna mau le ngā tailea o i lātou whera tātou pāanga māsani, ia mesa o tātou company, e langa msua mai le tātou proklame le TAEAO nei. Na ona whaelo atu o le TAEAO nei le ala so taime i whainisi o tātou pisinisi, whalau loa fwoi, ma whaatanoina, ia la lātou fwoi ngā nuenga ma le tiute, ia MSA fwoi, ia o le au onanga i le atunu unau tele, e pei ona whaasanawina i le tātou company nei. Ia, alenga tailea, ia o nisa mea lo tupu nei TAEAO wai o te iloa e, tilo, e mua lava ona inu se ti, whaile malu TAEAO ia ona penale ona nga ia i whiau ngā rengo le aso. O le aso lea wa ai atu ai fo i lunga o penga te whailangi le wa atu le sunu. O ta alonga al Pasifika ia i le whioanga o whale la tai. Ia whapena fo i nita wa wina e whana wa onga. Ia whamalo atu ia i la tua me se lava ia le tanga renga wa onga ta alonga mga nuu leo lo o whito i tonu i ai ia le tunanga leo lo i ai nisi o sui o i la tua o lo whapena ona awai atu atu ai makunite ta alonga ia whamalo atu le tawa tai whamalole le ono sai o le o mai a mai sala fai pina tu wa mai TAEAO ana leila i le wausu ia le tatu sunu le lawa o atu le fio anga whala tai ia malole a whatotoa le tatu tunu le ngata i leo tapua inga si tatu a fio anga i whala tai le ua pa e whale matanga o fio ata lo tu ina i lunga e nisi e whamalo atu o whea lava o lo e sa auni te anga i nei aso awane ngalo ia te oi me nei ia whai ia se malu TAEAO manatua e asa le la e vevela le aso manatua se whangwai pe a whaitianga e mai tauranga i pia. Tu salawa pe e whana olo e whaitara whangwai manatua pe sa whangwai e tui lau ato ia manatua se whaamalu asa i o la whaia ni ofu fo i e uni eilo tino na ole ne ia fia le la ia e mai se fo o se mati o ata te leo le pefu o le tala le tau ki taimi fo ina whailo atu la ia le tūlanga o le tau leo lo iai alo vai ele savili malu nu le po ma le TAEAO nei. Ai o le tātou proklame mafuta mai le tātou LOABAY Global Network na o lo tātou tuina atu le tātou library nei o le tātou proklame tupsa o atu mai le tātou ofisa ia i whale lani nei. Pata alofa atu le malu le tātou tunu. Ale ase tātou o isina pesela i titi alia o na tātou tue amatai leo le tātou TAEAO. Fresh boy on the beat.
ako moto mechanic I vaitale, whaafsanga I malenofo anga tuai o le Iasaki, se au nanga whaabitoa sili ona le leimo lo sa, le ua na o le se lau valu se furufata la, siaki ei ta vale la iti e o Evans Mahilax, e mawhai na mātou sui ina le whaamama suau atoa o le afi, siaki uma ta hofio luma matua, whaapea lola ma pau o lau ta vale, siaki uma fo I tō tonga ma vaenga atoa I lalo lo sa, ona mātou whaai lo atu leo vaenga lo mana o mia lo sa, mo lo nofo sila fia, e iai fo I la mātou au nanga whaapitoa mo pamu kiso, pamu penisini ma injectors, a fio mai nei loa, pe vala au mai leono o tasi iwa whahono, po le fitu, tasi fitu wano wha, le ako moto mechanic I vaita. Yo tan celoso por todo lo que Dios me dio, a las mujeres de ellos mira como yo le doy. La pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la como así, 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 así. Ahora vale. Preguntándome qué es lo que pasa. Tengo una mata pariendo cuarto en mi casa. De que yo salgo a la calle flow con la grasa y ustedes con su brujo leyendo su taza. Yeah. Es lo que tú dices, bellaca. Me gusta la colombiana así, de berraca. Que le den paca, tenemos la paca. Y como un pelotero, pum, te la saca. Ellos tan celosos por todo lo que Dios me dio. A las mujeres de ellos mira como yo le doy. La pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la como así. Así, 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 así. Ahora vale. Los celos lo van a matar, porque ustedes no. Fresh boy on the beat. Ia, a whawhilo I atu le nei tu lau TAEAO le mai moanga se tātou tunuu. Ne ngata fo I lea ia o woma paanga le nei fo I ofisa whasalau I o lo whapea o na mai mo mai atu le mau New Zealand, Australia, Amerika. O lea ua mataino tātou po kalamini TAEAO lea o lo o iaini wala au ia mai tono se taso company na fo yon whainoa la lātou fo ia o nanga tātou tunuu ia wafo I silfia sa moa lo whamalanga ne ngata lea. Ja, so op je mouwen is zo aan my le MS Rentals. Ja, lo la afso tai mai en is ma fa America ile tai nei. Talo fa. Ya no se puede lo firma. Ja, o le wa anga I falta po kala me le tai nei fa nga solo ia tu nga mo fu I le tai au pe o tatu fatalo fa masani en na tai lea o le tau longo le atinu o le taimi le nei lava le nei ma tala fia ngai fo I mo le MS Rentals a wan fa ilo mai fo I o le tau au nanga I manisi fo tūlanga o lo sui al tatou company ta vale ai mai so tatou fale ainga manisi o nanga o lo mo le MS Rentals. Ha? Ya, salam. Ya, malo soy fo. Sa mai fa ilo mai ni si fo o nanga me se fo yo le o le tulanga o le so, wai pe le so e se fo ia la to fo I o nanga fa le ainga le so ai mai se o to ta vale ia ma tulanga mo fo I pe o fa tau tenga mo le sila fia ta to tu. Fa po e lango na mai. Y en el que vi acá. Ole lango na le asu lo suma.
Ia, olo e se fale tonu le telefoni a pau, masalo pele o avalua le laina kilia le laina mo le fisotai mai tatu po kalame. E se taimi foi na toi foi atule ia. Whamalo atu tatu atunu mai mo mai, ia, le tatu po kalame pe le tai au manuia manua pe tai au nei. Ia, tu tatu foi ia. Whataro tatu po kalame le atunu, wepe se pe tatu wong pa anga masani. Ia o whai o na whaafunga mai mo mai lunga o tātou no pe Global Network. O le tai au nei lepe o na sila fia o lo tala ai le whalpuipui i tan malala. Ia o le te lolawa amata le sauninga o le tai au nei. Ia le o tātou no lawa le sifuru o sifuru po kalame. Ia ato no loo whatumulia le nanu whanga nei aso. O le mawina le tau ato o ngā luenga i 2.5 miliona tāla le anu whatinoi le Palpui i tan malala. Ia e mai sei foi. Ia o le tele o tūlanga o suia e le vainga e se mai palpui ta whaingata. O le tūlanga lawa ia e le anamta o le malo ina i whai o na malo ina le lei e le nofuanga le nofuai a pangata. Ia mai sei foi. Ia o le se e se atu mata whaingata. E o le nofuanga lea wa mo le utoi au ngā o na toi wha o ngā ina i tēmni i lato o lo ta whaingata o lato whasananga. O leo te mau me tata so ta inga mawhau i o le la tu atu talo whala so mawhau. Whau, talo whala wa? Ia, malo se fua. O le tato nanga o le MS Rentals e peo na mawai le ava noa le tai au nei tuina mai ei nisi o whamtalanga fo i tu sai alo tau au nanga i le atunu e mesi o nisi o meo le asuia i le aso ia mani fofuanga o le company ia wafo i lumana. Malo le sa no fa ia o le tuna foi le toka wash o le tsala lava le tuna le fuina taba le wal fai tuna pe na pa wal ka wash na vai le fai tuna nga im leva le
Então, uma coisa que não é uma coisa que porque malamang magdadali ito ako ng minuto ito siya yung tuloy ng tawa ng mga magdadali ito po wala pa yung lang tuloy yung siyang tumangakot pero siya nang nawala pa yung tayo na talaga yung mo siya kanta ng mga yun ay magdadali na yun dahil ng trabaho para kung tuloy ng mga ay sa pinaka po sa ibang tao natin ang mga iya satu mau itu dalam ai fa lang fa le fa ile fa lo ale ai business ile wa fui I mul fanua mo le malu la fia fa tawa nga I sala fa como para tudo eu não mato não mato tanto mau acho que estado pitando da nossa teoria ou seja o mundo yung associate ko na pagkain ko na yun. Ako yung pagbabawa ay naman tapos. Yeah. Sa tele fa utalawa ine yesi si me fia sa no elo fio nga tu sai fo elo nangale Miss Rentals. So atu ne ya no. Yung haftan. Pero yung mga naman yung mga tanalo, yung mga choka, yung kita anda ng pagkabalon, yung mga tulog na tulong na doon yung ya son natin malita ang nakikita lalo ito alam ko tuntun kaya rason sa ating mga tumalabitilo na alaw ng tuwan kanya kapag sa tuwa at tumulong ng tuwan kaya malista sa ating mga malimito at natin macam sebelum tuwan ng mga tayo sa ibang tuntun na nagalota tuwa nakapaan ng mga tuwa na siyasay ng mga tumanda ng mga mutag yung mga chochit pa sa mga mga pagawin ko ng mga ulmang yung macam na ito yung kinisigan na sama ng mga mga tayo tayo mga tayo ang iyan na ito yung mga tulong ng mga nakapagya yung pati ng mga tayo yung tamo mga saumong ng mga tulong ng mga Yeah, fa taitele lava la o sunga fa manuia foi companhia se foi ne ya se fa nga se ko ma se foi ya yeah ole sunga ya fa marina pe na tala mai foi inicio o nanga lo fa na mawa ele companhia MS Rentals ya wa foi le malu mal pa io se tanto no pe na fa ilo ai fa Polo mawa le so ile lato fale enga me ai sa mo uma tele yo o laso nei e kuka ina me ai sa mo ala me ai masani ata to ainga pe fa malau bai ia ele sunga fau le ngata ilea o lato lava ngalwe nga atu ia ole au mai leo ta vale fo ia mau e tongi mo tangata e mala nga ne yo fa yo na rental e malu mal pa io se tanto tru Olo o nga mai tono Samoa mai e tunu fa fole nga tu foi leo ai ngai nei maua ta vale la iti ia ma faso solo to o events ia le foi ele lato o nga tau taxis ia ai mai sei la ia o lato fale lo nai mul fanua ile wa foi mul fanua a fa pete fi maranga sa vai ia wa ngalo se me ia pia nei wa ilu ngol pasi wa tuai ona to no fo mai to fa sis fa tau se me o ngalo ia la ia le fale lo lea ia le MS Rentals I mul fanua awa fo ile fa umaina mai fa mai ina o la fa tau ia ole ia nga ia tunu mo tele sara fai pa te tele le MS Rentals le lang mai tatu ko kalami o taia manuia mal LOABAY e pe ona awina tu le taia manu tele ina nga no tutorial ne yaso ia tatu o tunu ole tatu ko kalami taia ne ole fa tu nga mai ale tala le tau fai asi malosio tu alo ole tu nga na le e tu ina mai ele vai tau ma lo si tele le tua oloa ia si fo ia au ma le sami ia ona ole ma lo si savili ia e o lo so longa manuia me uma o tane fa la niu ia savili vinde mua o te lo tai talfa tai ia o lo tu ko tu langa le savili ia le po anga I mai le mavea ia le na mol mawina ile manu rute le ole po fa solo mai le mavea nei oni se me lo tu ko le so ia o lo wa ia e pe na ta wa fo ia le talaina o le falpuipui tan malala
ia o le sainia o le malienga i le wā o le ofisa o whainga pālota ia ma le whaalapitonga o le nola o le nua o le alofa ia o lea ua mawhai o na iai le ngangana patu fo i lea o whai whapitoa i pepa e mawhai o na pālota ai nei tangata iai ia awhianga tu mau o le soifua e peo i lātou e pō le vaai ia tulanga mi whapena lea ua iai lela a talaina ma o whain manienga ia e whai iai le tulanga le ngangana patu lea le atu uina tonu o tātou pepa pālota ma naia le aitia lea le lei tele le whawhaina mai le ofisa komisina o whainga pālota ia tulanga lea o na o lea e tiro peo lātou nei ia wale ise leo i tonu o le ati na e se tātou tunu i tau sanga umawai o na ele mwhai o na pālota ia o lea wanga i mele temine ia o ma eo fo i le songa ia ma le ati na e ma le mātaala o le ofisa o komisina o whainga pālota i le whātulanga ina o lea tūlanga ia o se tūlanga mātanu fia lea e whawhtai mwhamalo atu le ofisa o le komisina o whainga pālota whapefo le whanakitanga le nola malo whamalosi malo sa ili malo le sio manuia ia wasa mo le ua maua le leo o i lato e ei a fianga tu mau i te tonu o le atina e sa mo e ala e ana whainga whiwhiringa i le pālota pe au li atu le lua afe ma le gosi fantasi malo se fua e lau mai mo mai sa mo le nei tula o TAEAO le uma fatasi ma le fionga whatua ia hana ia tu i nātu fo inisio o mea tā ua whawhiwhina o e whatalo whaatu le nei TAEAO a o e anga i mai e whanga solo ngā ruenga masani po e anga i fo i ngā wina rivao po o tai li sami ia a wane i ngano mea whai ese teira o le telefon ia o le ua asesiane i le LOABAY Global Networks ia o lātou ia le leo tu whatasi e tuai tātou ko kalame lea ia matu i nātou wāli mai mo mai am tātou tunu maro se whahana ia langi mai nai tu maina i nātou fo i lea malo lava le e patapua i mai i le pa ia man mamalo se tātou atunu Fea lava se nofoanga o le nei kilope, fea lava se tuli manu o le nei kilope o lo whapea ona e mafuta mai ai. Fasota e mai ai e ala i whaasala launga, masani a le LOABAY Global Networks o le LOABAY, Samoa TV talalasi ma le Samoa Radio talave. Whata alofa atu ma le nganga whaalalu. Ma lo lava le whalau manuia i le pa ia mal mamalu si o tātou atino. Ia, le nei TAEAO, pe ona tuirātun whaafitai, ale tamaitai ia maina, to mua tuai i le ngata o le mānai o le pesen nana a mata le tātou porkalami nei yasu a e maina. ia sa le Talatono nā lava le langona ia i tātou uma. Le ewa tātou tu vai mai i le aso wha pisinisi muli le nei o Iuni o nei tau sanga. Ia tātou ia le whai pisinisi. Ia o le last business day o le financial year for le nei tau sanga. Ia. Kaini ngā lele makuai maka ngā koe a whenua, ia i lopa a keti o kausa ma whaunga ngā mea ia. Ia matai whaunga ngā wako kā kongi le e isi ēta. I ngā ia mawhai o na tātou tu i atu na whai tisoa i le au au nanga le tēno tātou tamali i o si tātou atinu o lo whaatino ina au au nanga. Ni e whapeon tātou ngā lulu e whaatasi ai. Ia, hai le ngata i lea whaatai i le nei TAEAO ona o pisinisi o malava o lo o whapea o na amata o na ngā lulu e whaatasi. Ia, ma le tautua le nei a le tātou LOABAY i te tonu o Samoa nei. Pena whaatino ina ai le ngata o lunga o lana live stream link LOABAYTVRadionews.com. Ia, ai ngata le nā o lunga le tātou YouTube channel be ona wina atu ai a tātou live broadcast nei. Mai i whalela miu i le ofisa o le tātou a unanga le nei. Le ngata o TAEAO o mai le asa mafua se i o i le asa Faraile. Ia e whapena fo i afi. Whaata alofa atu ai la, whaafitai atu ai foi i le tātou au tautua po o paanga whaapisi nisi o lo o whapea ona mātou ngā lulu e whaatasi. Ia a wā lava le awina atu a tātou awhisota inga le nei i lea aso ma lea aso. Ia pia re ele tautua lea a le ACO Group, le ngata o le ACO Motors. Ia whapena fo e ma le mānai. Ia le ngata le nā whaawhiloa i atuai la i le awhiunga i Amasoe. Kyle, and I say for o le sume a Valvasa, Ernest, Vandermaid, ia te mai tai a Miriama, Tamuai, ia, ai ngata fo i nā
o le pulenga ai mai se foi o le whatautainga a le ako group I ina I vai tiele mai na I sale ufi el na lo I fala inga na a mai na. Ia whapena foi I ona whatalo whatu I le awhionga ia mulipola. Ia vai se foi o le awhionga ia molio ia ma le tātou whatautainga a le Fexco Pacific Western Union. Best lava mole mo tātou tupe whamawoli fo I leia mai atunu I whafo. Ia ai le ngata fo I lea a le tele o lato la a lot of my na tala I tua ia tupe I tonu o Samoa ia se ane I le whatautainga a le Muatonga complex pe ona iai le awhionga ia lupe matasila toi susulu waa a mai se whaafantua ia leala I tanga mua sufali le ngata I lea le Muatonga Hotel, Muatonga Rentals, Shan's Kitchen ia mai se foi o lato mea whale a le Muatonga complex whaatete le lava o le mawhata mai mai se whaatalofa tua I le TAEAO I le paia ma le mamalu o le o tātou au nanga na o lo whapia ona lango ina malosi a tātou whaasalau mai le aso ma le aso. Se e ane ai loa la pei ona iai le tātou whaatalofa le nei TAEAO I le sunga ia po le awhionga fo ia alovao mafua whapena ma le whalitua ia whalole ia mai se fo I le whaatautainga sunga ia diva futi whapena fo I le sunga ia whao merana leana tuina mai le whaatala noanga I le nei TAEAO a le MS Rentals I ina I muri whanua ia mai se fo I le lātou taumawhtanga tofo lele aia maina ma na ia te whewhe mo fia aia kwai I ma lele na whaali mai Sa le whamakala mai e whau le makua e sean me le wanu ma whau me ai e whamalau mai ia whau manele I leo di ke kele se piko Kela se piko nga singa foi. O wala mai mai sano e lava yama ua e mai sano. Ia mo le sila fia se o tātou atunu. O le nāle tautua a le MS Rentals. E te maua lava nana e ulu whafo mai lava malaiva a lele. Mai te tonu o le botu fo I lea e arrive iai ia tātou malanga mai nu I whafo. Ia o ane loa pea tu ua le tātou arrival unit langa ia e te taunuu mai mua lava whaawhei loa ai oto e le au nanga laufonga fia le nā le MS Rentals ia a wasa so sa e te whai malanga so loa I te tono sa mone ia whapena fo I la le lātou whale aina le nā mātango fia a walo fonga tau mafa o kaletele o kuka mānaia whaasa mōmoni le nā tofo le lei ma whai ona e mawai la waunanga le nā. A le whangaraina fo I nei taima le tātou whaata alofa ia le tautua a le awhionga le toto ali I tofi lau fiti le ngwai a mai se fo le awhionga ia au mua whaatautainga fo ia le SAB le ngata o le lato main store ina le SAB mega store ina I sale ufi fo I po taufusi. Ia, ai mai se fo I le telo lala o le SAB whaatete le lava mo le tuina mai pea o le avanolo o tātou ngālu nui whaatasi ai a wā tātou whaasalau mai le aso ma le aso whaapena fo I ona avatu le whaatai le nei taimi le TAEAO le sunga ia po le whatua fo ia Lucia Leota e mai se fo le awhionga ia amitona I Leota whaatautenga le nā le Cafe Laterano right next to Fexco Pacific. Maina. Right next to Western Union. I sali ufi. Ia, ai le ngata fo ila le nā whaatai atuai I le nei taimi le TAEAO I le whalitua po le tamaita I a Madeline Nansen Fong a mai se fo o le tautua a le Skyview Villas whaapena fo I le The Well venue. Oka matua I whamimelo ia ele umalo aka ia fo ia wai nini pea pea whaamtala nei le matango fio le no fuanga Oka longa wina si o brother wa leva na fia o ia e se I malo ai fo I o le The Well venue ia Aliana, matalo fatu e foi apu ia wala mo mataunu I America Samoa TAEAO nei. Tino ala o fai ange vai o kamiki o kano fai. Ia, fai fa le ka ho sek mai lo. Ia, ai nga tele na o le fata lo fai le nei TAEAO
o a tātou wō mapaanga o lo lea ngoa maina se e whatalofa ne lea ua mai tau atu nei taimi na o lea man whatalofa mai nei vaenga nai longa le tātou Porkalam. Se e whatalofa atu nei vaenga na lo whatalofa mai. Ia whatalofa atu ia auta meki sa teko, talofa lava maina malo se fua malangi ma ia te atu mai tai malu. Ia o Palmerston North, New Zealand, Foilia, Manuia Porkalam ingia so ia malo auta. Ia tu ai lalo salio. Ma lo whaatai lawa auta le mafta mai. Ia, a mai se fo le sunga ia C.O. Collins. Mai tau atu o le nā o lo o whapeona mafuta mai le sunga ia C.O. all the way from Seattle, Washington. Whaatai te le lawa le mafuta mai. Amu ia o ko, aina mo singa manu. Ia, ai hui ilia. Tātou te whaatai ia le alofo le tua. Ia. Wai talitonu ana lese anoa lana tau singa. Mama ia le mawhana whana o le tau, ia i mātou i Samoa nei, i le nei aso. Wai, e mua lau tau sila fia. O le tuai ngā tau lea o loo whaapea o na ta ai ei ma le tuai ngā season fo i lea tau e tātou o le tua o loa. Ea maina. Kam whi le be e pae mai e mawhawhanga. Mawhawhanga. It's not too humid. Ia, ai uma e kakasau le whare makua ka pe fua. O te leo mo tino pe sa o le tau le whape tangata le tino manua e le anga e tino tangata e le tala e whape nā so o mai alo grandmother. O le tau lea o le savili malungu mai lea le toa o loa lea. Ai pe ia le makangi o le matangi fwoi lea le e hei nuk mawhiwanga e whai mai e wangi alpo alo anga le pepo anga le alusko inga le pepo. Tulanga na le tau Samoa o le malosi al toa loa. Mai se lava lala ta inga le mai ele va i tau. Mo va ala iti. Va whangota wina e pao ma e wha i tete wa o le sapili. Ia e langa e mawalunga pe lua tesman lima i le tolu futu, tolu mita. Ia, tolu mita le mawalunga o ngalu. Ia, leo la wha peona i ona le matangi ane toa o loa mai southeast, southwest. Mai le tūle sau te sifo. Ia, pēo na whaelo mai e le ofisa mai tau TAEAO. Nei, whamalo atu i tātou atunu olo mai mo mai. Pēo lau whoi ana whaeloa e le fionga i whaltui a hana ia a tātou kampani leo lo o awai mai e langmanusua i tātou Porkalame. Ia, te whamalo atu tātou Porkalame nei TAEAO. Pēo na whaeloa whoi o nanga le Western Union lava ia o le o nanga le Western Union e a e whimanao e se tupe sefe, te le vave, ma mauti noa e maua lelei o le Western Union alo na tali. Western Union, o whea lawa so se i tuon langi te la fua mai e se tupe mo Samoa nei, e le mawhaiona le taunu. Ai matua pui a lelei lau se leni a wai e foi, o lea e whapea tangata e longa i tangata e lima tango e se ilunga o mene la foina tupe iai, e tangata e lunga o popota tangata e whaatino i awala i lunga o internet. Pera tulanga na a whapea te mawhau la fo mai se tupe Samoa nei lo ainga Western Union ale le tali e taona e aveina e tau fui ona e asiasi ai a matala i fo umalawa e la tau fees o le whaatau tenga ia e mai se fo tu la fono o whapea nan pui ai lau se leni a wani malutia a wani e ninjas Mahalia lava. Ia, ai le ngata i le nā le nei TAEAO. Mōru tau sila fia leo toe umi o na whamai a leo le tātou Porkalame o nā walewa o na tūna atu lunga le tātou live stream link māsani LOABAY TV Radio News.com. Mai tau watu e tu sau taimel nei TAEAO. Luas fono tolu minute te ai le tūlai se fulu ia i mātou i Samoa nei. Ia, talitono le nā whaatoa po o te ala nā o le valu, po o te a fo i le nā o le ono. I isi atunu o lalolangi i le TAEAO i nā i Australia, ia mai se fo i New Zealand, ia tantono nā ua anga atu le awa uli po le mata fo i le tawa fiafi. I nisi vaenga o lalolangi lo whapeona o na mafuta mai si o tātou atunu. Whaatai te le langa mafuta mai. I can see there's about 28 people watching. Sorry, we can't really see all of you. I may say for you le whaatalofa atu to each and every one of you personally. Yeah. Ai mai I lo ni tangata mai se foi o le whantua ia maina ia mā te whaatai te le lava mo le mawhai o na talia pea o le tautua le nei e mawhai o na tātou mawhatai le aso ma le aso ia a wā lava sina talalata mai o mea o lo te tupi Samoa
Ia, mono te silafia lea le a tātou musika lea to vai foi. Ia, o na whaamatafi to ai lea le tātou pokalami. A mole nei taeao. Tātou musika nei e mamoli atu ai le whaamalo ma le whaataitia le ngata o le paia man mamalu si tātou tunu o lo mafuta mai. Ia ai mai se ai foi o i lātou o malawa le nā o lo o whaapia o na mafuta mai tono whalewhainga luenga. Ia mai se ai foi o tautua o malawa ma au nanga o lo whaapia o na whaatawa ina ia tātou polkalami le nei. A wā lava ia le whaatino ina o a tātou polkalami le aso ma le aso. Ia le pese le nei mai a Chris Mona mo o tau uma. Now hear this. Keep rolling on the far side. Reach the check, you know what I mean? We're going to try to something new, you know what I mean? Singa me kere ngesi. Ma singa me whakope kope. Ai, nila. Fa sa on e yo a au ni taeao. Mata mo fie, ia pole nei fo ia o uli mata mo fie ia te to fa pena mafuta mai Amerika ia mai si atu o la la o fa pena ma o mai ia tato ko kala ni taeao. Fa afta te le lava le mafuta mai. Oli Sumaya Chris Mona, also known as Chris Shaggy, featuring Dr. O, Tamal Bossy Lala production. Sina musika na Beo na Twinato, Mawaya 244, Ole Tato, Fatatenga, Ili Naitama de Taeao, I Tato to let young Ato, Matafi de Tato Procalami, Molly Naitao, Fatatia de Lava, the Mafuta Mai, Ile Paia Man Mamalu Sir Tato to look. Ia, mai tau atu. Le nei taeao atu stai le tā background na le background atu ai le tātou pokalami nei taeao. Ia, mora tau sila fia. Ai le pa ia mana malo si tātou atu. Oni nai wa ainga nā. I tu sai le taimi I le tau amataina mai o le ngā luenga. Stasi o poloketi mata ina o se poloketi foi o lo o whapea o na tele fo se mai na se leni I tūlanga tā wāti nai ala tātou malo o lo whapea o na whātino I nai.
Maina te e Samoa e le tūlanga lea wā lea wā mai au na e whaasotai atu. Ia e lato lo whapeo ma whaatinoina. Ia le whamoimoe lea mo le nei aso maina. Ia, o le tūlanga la vai i le whakipui e peo whai ana whaailoa i te niwa sola. O le langona al malo ina i mwhai o na sauma le mū, so i whamano ina o i lato tūli whasalanga. E le whapeo tangata ua tau seina ma tau salaina ia o le awele i o le whaamua ma le tūlanga whai lea e teke le leia i tangata ia. E mesa la vai le mene no fuai o poto e whaongaina ia pela o le tūlanga na a mesa e foi. O le tele lava o whawhitau ni o lo tuku mai le whakipita whaingata. Leo lo mwhai ana sola e se mai pangota i tua. Le tūlanga na lai lava na ngā ilma loina ia whaia se whakipui fau le sola o mātana no ai o lo whanga solo nei le por kalami o le talaina o whakipui tan malala. Ia i le tū lea i ngā uta o le umuenga pe a whaitelo o silifia i tua ana. Ia o le tūlanga lawa ia e whaeloa mai 2.5 miliona tā la le taua whai o ngā renga. E le sisi mei tu atu ai tilo i le background na e peo na whamatala atu e whautu e ahana. Te le ngā renga sa whai te le fo whanua wa whai ona whausi ai le whalpui runga. Wa wa ai fo i le tūlanga o peo whalpui isi atunu ua lo wa ai e tātou. I le maua leo le whale wa ai fo i lea i le ise i o tā ua le whunga le panmi. Le ise se te whawhia ula e sola i tūlanga lea. O le awa wa ai le e mai se ai o le pasi maa maua lunga. Ia whapea ai maua e fo i e tala fo i e. Ia e kusa e pasi maa i e ki fo i mai lalo a ka ilo peki koe au ngā pea e koe fo i mai lalo. I le ila i wa e tala ia le matua ta ai mai le i tino. So well secured. I tūlanga mo le saunga le mua ma se fo i. O la tala sa noa ahana, wa iai fo i ma mea po e ata e whapea nao na bawa ai e le tūlanga lea. Ai hana o se tūlanga e whanga e ti ai fo i le langona. Awa e sola lon banka. O le makua i yoka pala ai a, le winga o la tala langa lena i ei mena te tupu tātua tunu i le o i te tongu no whale o a inga. Ona la o le sefe o le whalpupui le se pā. Ia e mai sei, o le teimi whaatino inga luenga a bangta. Tasi lea teimi so solai. Ia wafu al pala inga o ta. Ia ele sefe, ele malpui ai bangta. Ia e laki au al peo tala fo ia isi ali o lo tau fia. Ia o le laki au le loto a ia o le mea a loko e sola langa ele o le leile secure ina o le nofuanga. Lea la o mai tan malala. Ia o wa inga nai le so. Se teimi fo ia atu ilunga ni ata o le apo ina mai. Ia ai hana. It's about time. If I ina ia la atu lunga ia tātou for in terms of the security. Ia e mai se lava o tūlanga pe ona ia ye o lo o whaapea o na no fasala i te tono to ese. I le nei taimi matulia ia whaasalanga. Ia e le ngata le tūlanga fo ilia wālea wa le tasi le lua fo i ona tutupu ia tūlanga fo ia i pango tā sona. Be fo na tātou whaasoa i la whiawhia nafi. Ona o le tātou no foanga o le tātou ofisa whaasala lawe le mama o tele lava ma ina i le tātou whalpupui te wai lea i tā whaingata. Ia e bei la a ta o mai ia nisi fo ile ia o sola i tu. Ia e ka maka pole loko ma fofo. Ia mai se lo makua double lai lo malele o security la ko ia ma makua I faa ko so aga fil la ko sa na pa. Ai ole nei aso ia male tūlanga pe ona iai ia le alo atu foi o le malo ai mai se foi le tātou mai tanga luenga leo ma whalipui mo le talaina stasi nao ati na ta o le malo ia awa lava ia tūlanga ia mo le ati na ai mai se foi o le anga I luma o Samoa ia le nā lo iai le tūlanga na pe ona ia le nei aso I tānu mālala I le lato I whalipui fō le nā o lo o te tālalawa ia. Ia, ai mai se fo I la le nei TAEAO, e le ngata o le tūlanga le nā I le tātou whalipui fō le nā o te tālalawa ia le nei aso. Ia, ai tantono nā o lo iai fo ina isi tūlanga le nā sa tā whaasoha iai pei ona iai ia le tātou
tulanga nā leo le Office of the Electoral Commission I le nei TAEAO ma le lātou saini ngā lima ma le nonga le noa le alofa ia wā lava le tulanga mo le whaatinoina o sotainga fo I lea ma ia iai le e lama inga I le wā lea o ele ngata o tūstala ma tūlanga o lo o whapeona o nā whaatinoina ia me seo I lātou o lo iai nana o ngā tūmau tusai o le tūlanga o lo whaatinoina nei TAEAO maina se e saunoa whaalau e tele atu le tūlanga lea O le tulanga lava ia o le oai pe o tausanga o mawaele e sa o nanga whaapea I lunga o le pālota Samoa. Whaapea whai whapitoa se pe pālota mo e o iei a whianga tu mau o sefua. Le ai e le se me whapea nā I pālota o mawae me whai ngā whiwhilinga le atunu. Le taimi le nei, e le ngata o lea ua anga I maile officer komisina o whai ngā pālota a mata o na whaatino ina I lunga o pe ngata whai langi le restala ina o tamata. Lau restala. Ia pe ona ele system lena tatala ele mamau atu nei. Ia mamau tinoa ia saunga le mu le pālota le atunu. Wa o le fasilia le pe an whaina saunga mai le fionga whai malong tu mua Matthew le misio. O le fasilia le o le ane saunga le mu oro I le pālota le atunu. Ia mai whai tionga whai mai. Ia langa ngā o mwhai kau ele mas alfa o whaupunga a whai manu. Ele mas se mwhauna tilo tono o le pālota. Ia langa o tātou e oso ala ngona whapea. Lea la o matua I ngā email officer o komisina o whainga pālota. Ina ia whaia le tūlanga e malpuipui ai. Wha sā komiti. Sā komiti. E le tuin komiti. E alwa le tangata I e whaatino lana le stala. Iai maltūla whono e te le stala. E te pālota e whamarusia oi. E le pei o le mesa iai. E te le stala. E pulea oi lawa I atau e te pālota pele ai. Leo mai e lama lea ngai mai o leo nanga lea I le pepa patu lea le ngangana lea leo ua o mawai atu iai le senga lima lea le ofisa whenga pālota ma le nola. Ia o le tūlanga sili nāun tā ua. Awane o tātou tia iai lātou e awhianga tū maua le so lātou leo I tono o whainga mea le tunu whainga whiwhini ma Samoa. E iai fo I lea ia tāu nai uso ma nai tuangane o lo iai awhianga tū mau o le soifua. E mwhaiona o mai so lātou langona I te tonu e ala la lātou whiwhiringa. Lea lau whaatuina I loa le tūlanga lea ma whausia e le ofisa o le whenga pālota, komisina o whenga pālota. Ina e mawhai lawa o na pālota tangata uma. O le anawatau nā pālota le alua whiloatas pālota tangata uma. So e lea ia la muse se taun te nofo. E o ai ate o ia whapeo le te nofo whana na I se awhianga tu maulu suifua. Whai ona e pālota. Mālia. Ia, le ngate le nā I le nei TAEAO, mai tau atu, le nā olo o iai fo inisi o tūlanga, le nā olo o tupu, I le nei TAEAO, mai se lawa ona o le tau whai unga, le nei maa sina whaale tupe, whaale tau sanga. Tau tonu nā pe wa tele, lawa nai inisi o tūlanga, le olo tupu le nei yaso, ma le tau whai winga, o le maa sina le nei o Iuni. Ia, ai mai sei fo ila I tūlanga pe ona e whaapa I ai le TAEAO nei, leo o atua I leo na suru I tua I Kuwait. E le ma, I Kuwait whanata. Fio lai. Ia, o te sawa nei tawa lea o te tala to lola Facebook. Ia, e o ai aloha ia le mauta I matamata nofo. Ia, le mauta o le fio ngātu I mane le whano. Wale to aso lau vi le lua, le ao le tato malo I nai matamata nofo. O anga I ele awe ina suru. Māli. Kanga e tia fo le anganga, mai isi ata na o te ture ni TAEAO le wawe ao le na o mai ina I sui ia na tau awe ina suru mo tele sa la whai man komiti. Ia I le wa ausu. Ia mai ele I manu lama. Ia le tau awe ina mai na suru le ala lau whanga solo. Awa nei e to e moe I le aso aton nei o tau ia lea a fio anga ia le la au o te su awa te anu se mea ia e tu le awa tele ia matanga whai e whatatali mai I a fio anga ina ia o atu wala e pu e umata wata a fio anga na o iele o le au o iele suru tato tāronga Pasifika ia awa fo ile mai mo mai le lalangi I le tūlanga na iei Samoa ma na tāpenanga ia me se fo le tato Iuni atu ia e talia ia malo o matangata alo o le anga I mai a wata alonga ia Pasifika sete ia o le situlanga tā wali hana e pe ona maua I lunga o le
tolaulauga a le palemene a Samoa o tulaga le tatou totogi maolalo le ua gaʻi mai le mālō o iulai le ua fai mai o le laʻafai ai le review e tilotilo ai ia le komisi i le tulaga e tatau ona iai le totogi maolalo le totogi maolalo leʻi nei Samoa e 2.7 o lea la o le one party Samoa First Samoa First Party po le Samoa Muamua o le party lea lea na au mai le tulaga lea ma faatōʻaia mai le mataupu lea ina ia mafai ona siʻitia sui mai le 2.7 i le 5 tālā amata ai le totogi maolalo ia e malie pe a faapē faafofoga lelei Samoa i luga lalaiva le palemene i lafoga foʻi na fai e totonu o le palemene ona fai mai ua o kākou ia na o le faatele a tatou pisa manaʻo e si ai ai tagata latou te vavaai lelē ia le economy le tamaoaiga o le atunuu lona faatulagaina ma fuai numera ma le faasoasoaina ia nei aua nei alu teleʻiluga lesi ia e palalu i lale le situ tusala o le saunoaga le alii palemi ia nei faapea mai e lē o se mea leaga le mea le talosaga mai ai e lē o se mea leaga pau ala le tulaga e alofa ai latou e ona pisinisi ma totogiina tagata faigaluega auā la nei te ua maua maamai i lona example nei te ua maua e pe o tulaga lenei ai le ia falei ai Amerika Samoa lena mananaʻo lo e siʻisiʻi lo le totogi ia matuatapuni mai le tele o faleia ona ua lega fatia e tagata fai pisinisi ona totogi e le ʻaufaigaluega o fai telesi maualuga o le afoi nei o le totogi amata ia ai le mafaufauga o tatou ia ua siʻi tau o le soifuaga taugatā mea uma siʻi lafoga ua siʻi ma le nupi fale ua to ese mai e tatou totogi lea na alai ona faatui manatu lea afai ua siʻi mea ia taufai la ona siʻi le totogi maolalo aua la e tapopole o lea agaʻi e le komiti i le komisi i le review lea ona avatu le kapeneta e tilotilo i le kapeneta mo sa latou iloiloga afai e uma ona mai lona le palemene e pasia ai pe afai e pasia pe afai foi o le ase fautuaga le toe lauliuina ma faaalia i finagalo i palemene ma le lauliuina o le tulaga ia o le latou la lea o le ofisisi le ua te iloa Australia te lea na fai atu lataliusi le leti ostoinotu ala na e faafogafoga mai e fai mai al fasili lea mafea tatou totogi maolalo a ia o lea ua avatu le tai sa faatalitai e pe ona saunoa mai le minista ia o Unite aua te popole Unite faafetai foʻi i loutou manatu ia i tatou i Samoa nei lea o loo mai e iā tou faaseā o te lē faapea o te talitualimaina na faaseā e ao mai ona e aogā ona e manatu mai nei o tatou tagata ia i tatou nofo i Samoa nei ia faafetai tele i loutou manatu mai ia ae mai se foi loutou taulagalaga i mea lelei ia ua foʻi le manuia o se tatou atunuu toe foʻi tasi ai tuai le tulaga le minimum wage lea e maitauina te tasi o tulaga pei ona oo atu i ai ia Samoa ia le tatou call center le ua amata ona faatinoina ia ae mai se foʻi o lea ua amata na faamasolo ia tulaga mo le amatalia ai o ana galuega i Samoa nei ia maitauina e tusai o nisi o tustusiga lea e amata le tau ia totogi o le toʻatelo i latou lea o le a maua galuega i le tatou fesootaʻiga lea mai le fatālā i le itulā lona auliga teu atu loa la le 5 tālā na le itulā lea o loo aumai ai le mataupu lea ia e tautonu e pei ona tuumai ia se finagalo o le afioga le palemia lenei taimi ia pei ua o le a matuatele lava le tā ia a lea foʻi e tau te tagi atu i nisi o corporates po o faalapatopatonga company te tele mai fafo ina ia oo mai i nei Samoa avatu le avanoa e faatinoina ai pisinisi i nei ia mai se foʻi o le maua ai o galuega ana i o tatou tagati o se tulaga manuia lea hana pe ona e taʻua i call center o le agaga na le malo le taupai ia tele ni call center se mai tonu Samoa le laua mai saunoa mai le lipanuia o le laa amata le call center ia e pe ona saunoa atu hana faatala ma poi magai ana gasikaga na ua matuā manahi a lava ina o le uiga o laʻutala tatou le faatala o loo faapea ona ofa mai auā le totogi amata a le tatou call center le ua aga mai mo le faatinoina o ana galuega i Samoa tuatu loa la ma le mataupu lea loo taumafai atu ia ina ia
a mata le tongi a mata le 5 tala le tula. Ia te tonu e pei ona whaalia ini so fina ngalo e mai se fo i o le malo ina i whapea ona toe liu le tō wha ma e mai se fo i o tulanga ina ia toe fulsa i fo i ia fina ngalo o nai o tātou tangata. Ia wai te tonu ole pisinisi fo i o la fo ia e tau ama samati. O la fo i ka mawhaina ia maua ia se tupe e ati na e ati liai ma develop ati liai. Ia ako no la manga 5 kala. Ta le fatala oka. Telele si. Telele le ole o ko sense se o mai te tonu ai ole tulanga e ona fai loa. E pe ia ona fai mai ele sa manga le lipania. Night company. O mea nei life company e a watu lo te tongi. E a vesea mai e lau nupi wha mai lo te tongi. E a vesea fo le tupe company a we tonu i lau nupi wha mana sa wha. Wai te tongi e le pule e te tongi e pisinisi le isi nupi whai tonu. A te tongi e oe le isi sa whanga lau nupi whai tonu. So e lela i titi. Ia a te tilo i taimen nei. E lau tau saoa. Pa whai sau business. E le ini polo piti tele maua pe e sawa ia a be se uma me na faalu to tongi tangata whainga e tatia mai ia ore si mai pesi nisi e penga se musu sengi ale me maua se polo fiti e maua mai se oloa se tasi ke le nga do su sengi io e foi na le fur sen e na su sen le tunanga pela mela na le ya lo foi le ni palmia ina fai pesi nisi ia e mai se foi na tangata e ele ia lo manatu il tato soifuanga e awa ona i ai matiru to ai ai le mea lai un tato na mia tele si tanga ma tu mali ona ole sui o lifestyle la kala sa o le fea ole sui o le lifestyle o tato wanga no wa ma lo si tele le fa tu pla ia o me fai ele ese tu langa foi le me fai ia se fua foi le tanga tai te tilo i le me fa ta inga fa la blavi pa pe mai ne fa pe mai mata ia su ese fu wa fe ka ke o si ile lo o le vela na le tu pai tu ai fe ma wa mai e to ai na sfulwa ki nga la nga le se kupe ale o ka sinia le tu langa le me le fala bena o alofa nei e ke sa vali man se lau ka la ma le i konga e kas lai ki kilo mai wa o ele o le tupe ele o me ave o le nganga na e fai ai o ka ko so ia ia ko inga ia man lo ma ko fa mai sa va vela langa le i sva inga le fai fala na ele ingi sfulu afe almene ku ponge ka fala o ko o makwai pe o le tulanga na o le swing nga o le oranga ile manato tangata e tawana fai e langa o ka ko e mama mali o le tulanga na le la tupu e lo le tulanga le ma matato pa pe ai wale lava wale ia ai pa tail malo le la nga i lo ten ta ku le ngai me tonu ko sense sia nai tamai tiele i mawani nga wenga le nai uma university na ba tonu wale awane ensia mali malo faftai ia te tonu fo ile nei taimi pe ona avat se fa pa ile taimi o mavai ia le o toe unis taimi tato por kalame talwai o no o tulituli atu ia nisi o tato po fanga le nei aso ia mai se ai fo i o lo tau mawhai ona se maa tisa maa wanoa ma tima ta ile ia maina. Si maa wakoi se ipu e mai si ngā aka o le ale a vai. Nga le aile ngā ta lina se o le whaatautainga pe ona alo atu iai ia le tātou ofisa o le whainga pālota mo le nei TAEAO tūlanga o malawa. Mai se ona i waainga ese lina mai moanga ese i tūlanga o atu tupu tono si tātou atu nui. Ia awa lava le pata po mai e mai se le mai mo mai ale pa ia mal malo se tato atu o lo fa ona lala ia tu i fafo ai mo le nei taimi be ona atu na tu le taimi wa mai tatu ana mal pa ia mal malo se tato atu no mai se la vai ngale ia si o Collins ma svai ngale out mix teko and a lot of our regular followers tatu ana elia o ia lo po ata mawhainga Taimi e tantono yes taimi o loo whapea o na fofo mai se malanga I Samoa nei tautua nā ia au nanga na whaapisi nisi alo ma whanau si tātua tunu lea o loo mātou ngā lue whaatasi ia awa lava le tautua ina ia male mole atu ina fo i le tātua por kalami nei I aso te tasi
ina ia lausila fia si tātou tunu mea o lo tutupu i te tono si tātou tunu wai te tono fo ile nei aso lo fa ngā solo pea ia le tātou whamasinonga fo ile pea na iai ia le whamasinonga i le wā o le awhionga ia Pesta, ia mai se foi o lauli al mali toa, ia whamea lauli, whapena foi ma le a whamea la ia a pulu lans polu. Ia, ili nei aso. Whatalo whātu e ne liko, whātaitea le lava le mawhata mai all the way from Brisbane. Ia, ma lo la se liko manuia, ma lo whātaitea le whātasi mai. Ai mai se rupa ia ma malo si tātou tunu o la whapena mawhata mai le nei TAEAO. E ngā te le nā awane I ngalo, tūli matai mai pēr, tūli mai pēr le tātou whaatala noanga, I aso Faraile te si mali pāle mia, wa ele o tue mamao fōi o nā atu le whaata pēna mo le nā tūlanga. Ia matui nā atu ai fōi, ia le tātou whaatala noanga lea, LOABAY mali pāle mia, ia I se taime le awhiawhi po le TAEAO a TAEAO. Ia whaataitere, iai nisi o lo whapea o na tu mai ia lātou whautuanga I lunga o le tātou YouTube channel. Ia wā lawa le whaalelei a tili o tātou whisota inga lea meise lawa le tātou whisota inga ma le awhionga le taitai o si o tātou atunu. Whaaftaitele lawa tāua I o lo whina ngalo whaalia. Whaaftai wao I fo I loa ai o lo whapea o na tali sapaya mai si o tātou atunu. Ia se au nanga whatau waa o lo whapea o na tāma whai ati iai. Ia wā lawa le tuina atu mea o malava lo tutu whātu I lale, whatalo whātu I le paia malu si tātou tunu o nā o mawhata mai tatono le sunga po le awhionga whi atui lo whapeona mawhata mai I Aukilani I New Zealand. Ia. Alo tui. Sina afu le ngor whalao maa o li fo ilia. Ia. Malo talasia o lo whapea o na solonga lelei ia mea uma lava I le paia malu si o tātou tunu. E mai se lava ia no whanga o lo whapea o na auma wai le to'atele le paia malu si o tātou tunu I atunu I whafu. Ai mo le nei taimi, mo moli atu le whaftaitele lava, I le ngata o tātou sponsors, pe o le tuina atu I taimi o mawai. Ia ai o le paia lasi o na I o tātou ta mama tina mātutua, ia mai se fo I le mālosi o si o tātou tunu o lo whapea o na tali sapaya mai pea le aso ma le aso ia polo kalame a le tātou wala leo nei. Statement o tuina atu lea I le whatua ia maina I ne whapea o na whamatafi fo I le tātou polo kalame le nei TAEAO. Ai mo le taimi nei, mai lo nei tangata hena lupe matatila wa anai ia whapea o na whaatawha tuai ma le ngana whaaloalo. Ia se upo fo I wale e tau tamali'i I lau whaafonga anga, ia whapea o na lafo atu, I no o le aina tātou tālia sa taimi o luma mai, ia mai se foila nei taimi na nei ngalo ia tia o na whaata alofa atu, I na ia tātou woma pa anga lo whapea o na mafuta mai Amerika Samoa, ia, le whaatau tainga a le Maliu Mai Bar and Resort,